Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Myntri rangba kajela ukanrat ki sangma ula ban Pynhiar Shuki no eki saungut ki Myntri Sarkar la Bnai kata Naitung 8,000 bat ban penrong bujri da ki weipat ki MLA. Kani kejing temu ban bujli Myntri hak Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA2 kade hadian balayat ka Arsnam Shiteng ke bankot ha Naitung 8,000. Katkom ki khobor berealum Let ho banapdeng ki khatwengut ki Myntri Sarkar laino Myntri rangba kajela ki ban Shah Pynhiar Shuki kendon saungut. Kini saungut ki long uba Comingone ombon ubadei Myntri badai pet yakatanat food civil supplies bat kumu MLA ke NPP Naraliang constituency uba AL hek uba bat yakatanat animal husbandry and veterinary ubadei MLA ke BJP na penthor umkra constituency uba Shakliar wajri uba bat yakatanat yalekai bat kumu MLA ke HSPDP na Maut Hat Raishan constituency bat Rakkam A sangma uba bat yakatanat puliputhi ubadei MLA ke NPP na Ronggara Siju. Kumban syupen kenmau baka BJP bat HSPDP ki badan arngut ki MLA ki ladap yakran ban bat mar Arsnam Shiteng hendrei hak NPP kamdan ke penbet hendrei ukon rat ki sangma ubadei Myntri rangba bat kumu presiden ke NPP ula ban Pynhiar Shuki na ki katuk aningut ki Myntri jong ke NPP ban thap bujli ya ki weipat ki MLA. Ki khubor ki atho ban ke NPP ken weng Myntri ya uba Comingone ombon bat ban penrung bujli da uba wailat miki Shah MLA bala job Arsin na Juwai constituency West Gentle Hills district bat anweng ya Rakkam A sangma ban penrung bujli da Umar Thon J sangma MLA na Mendi Pathar Hanot Garo Hills district. Katbah ke BJP anweng ya uba elehek bat ban penrung da uba Sanbor Shulai MLA na South Shillong constituency. Kumju hak HSPDP anweng ya uba Shakliar wajri bat an penrung bujli da uba Methodist Dekhar MLA na Motion Road constituency hendrai haduk menta ke UDP ke badan arngut ki Myntri hak Sarkar MDA2 om shimla yo ajintep AA lakin yo bujli nekin bat bet gini ki arngut kata uba polling do uba bat yakatanat jungokai perthei bat uba kermen shla uba bat yakatanat revenue and disaster management haduk bandakut sansnam.